Siedä ten erderasi ikishinun, ta bisinintzen pixukaten beste bi pixukiekin etzekemenak euskeraz, ta orduan ta baita ni egiteko eta olako gauzak egiteko daneako erderi ebernun, orduan lehenko gauzia hori. Baina ja pentsauta, euskaraz ikisi nahi nola, eta berez naturalena hori iruditu ziten. Baina, klaro, behi erderaz jakinda eta komunikatzeko modu eukita gero pildueko ez dago ziten. Entenditzen nuen, baina berriz hitz egiten zerotik aztie jata eundoko perezia eta eundoko lotzia emate ziten orduan askotar lagunun zoltatzen. Ez dakit anekdota bat, baina hori zen, hasierako Andaluziako plan hori aldatzeko arrazoi bat hori izan zen. Aitutanak, hemen hizkuntza bat zehola eta etzekiala inor nondik zetorren, zar-zarra eta olako kontu batzuk aitutan azken, eta puntu abenturero hori hartzen nizun. Eta pixka hori ezagutza hori ikustea. Ez dakit, bazaken bere erakargarri egiten ziten. Tak ze začátku jsem se naučila španělsky, protože jsem to potřebovala na úřadech a vlastně doma, protože původně jsem bydlela s lidmi z Maroka, kteří neuměli baskicky. Ale potom to byla v podstatě nevýhoda, protože trvalo strašně dlouho, než jsem se odvážila zase jako od nuly začít s baskičtinou, protože jsem se strašně styděla. Co si myslím o baskičtině, nebo co o ní vím, to vůbec nevím, odkud začít. Asi bych tu otázku potřebovala jako trošku konkretizovat, ale jestli to můžu vyřešit takovým příběhem nebo tak vlastně o baskičtině jsem slyšela, než jsme se sem vypravili a byl to jeden z těch důvodů, proč jsme se rozhodli nakonec přijet sem. A ne do Andalusie, protože jsem slyšela, že je to vlastně jediný prajazyk zachovalý v Evropě a že vlastně nikdo neví, odkud ta řeč pochází. Zdálo se mi to takový zajímavý. No. Bai, getarian ezagutzen dut beste txekiar bat, denbora asko ez ginen egon, baina baita tartin behin ikusten geha. Eta gero, oin dela gutxi ezagutu nuen beste txekiar bat Zarautzen bizi dana, eta behin etorri da bisitan, eta hoxe, baina bestela ez asko. Znám ještě jednoho Čecha v Getarii, s kterým se občas vídáme, ale už je to poměrně dlouho, co jsme se viděli naposled. A nedávno jsem poznala další Češku v Zaraucu, která nedávno teda přijela na návštěvu. Bai, ez dakit. Eta azken nire seme alabak eta nire gizona euskaldunak dira, orduan gertuagoko harremanik eukitzia zaila. Bai, bestela ere kalinta, azkenin euskaldun bat bezala, bizi euskalduna egiten dut. Takže vlastně vztah k baskičtině mám asi se nedá mít uši, protože vlastně moje rodina mluví baskicky, doma mluvíme baskicky, s lidmi v městě taky.